Guys. Apa? Konten. Apa? Bergidik. Dulu. Nih, gue mau nge-review ini dulu nih. Katanya bisa bikin happy, bisa bikin enak, katanya bisa bikin gerda. Tapi kalau sendiri nih nggak terlalu jos rasanya, coba minta tolong tetangga, atau minta tolong saudara, atau minta tolong orang dah buat nusuk-nusuk, bukan nusuk maksudnya begini nih. Bentar ya, nih gue bakal review nih rasanya beneran atau enggak. Ini rekomen nih, enak nih kalau lo yang lagi stres, lagi puyeng, lagi lemak, mau ditucupin doang guys. Gila asli merinding loh, enak banget ini, enak. Coba lagi yang lama dong, yang lama. Enak banget guys. Wah ini beneran nih guys, ini ajaib nih, gue bisa awet muda nih gini. Enak banget gini ya. Wah ini kayak tongkat yang cuman kecil nih, ada gerigi-geriginya. Wah mantep deh, ini rekomen. Jangan lagi closing. Ini kita doang. Gila di kuping merinding ya. Mantap. Itu namanya akupuntur. Aduh anjing ntar